Museisa witu namba itu ya SMS ni ile 39115. Facebook ni Mutongwe TV na YouTube ni Mutongwe TV official. Kilungu ni Tuneenanie nitawa Jacqueline Binya ina odhocha part 2 ya Kilungu kitu. Na umonde tulene ya kutumia nai kwa Ukumu kwa alame baya yuluma mamlakani. Twanene andu maskulu, twanene ya mapasta. Indi utomi nai wa asiai. Lakini tutana di break Lilian we onambia kunena yulo wa red flags. Tutulato no konya mundu then osio balani onenzani munene wakwa then osio ato no kwikia wia Alex. Ni chao kingi ando asima to na kwika. Well, peando na kwie nondo adret sia wale yani ngokweka. Kana mundu kala tewe yani only that nene se Jimmy ni wa munene wa Mutongwe TV na badingo kaundo kekika ngandi kwa bwebu. You get nono na leile kaundo ambire tweke peando ma kwie na bad mai woni wea in a certain company nondo pe mundu fulani utoko mabo right and ngwenda kidogo ndicho ketina elato asia na kanisa ni pe bandu wao ngete ama pastors and you know and asia ni matumia mamlaka na kwanza makanengi hata endela ma introduce yana kanisa ni muno iwa kana kandi youth akayoka saa ile sio tuko na in the name of nimetoka church nimetoka kanisani. Oyo suwa mwana ikanisani ndo kumvata kothi kanisani bisa hizi ndo mukuria nondo na kuni wese town balabe pastor kanena Mutongo wa youth kanena mundu muna kanisani wena chao wena mamlaka kidogo mamlaka kanisani so kwa kudia siapa ni sia youth yo monde yata yumu sina siate wala wese kwandene wa kanisani na balabo onde wena we mundu muka for example saa kumi nilisia kakomela ko kwacha you see nondo wa musoesia unisa umwe unisa ile ona kaya akwamena yo kana ndo sekulawe ne wa misuse mamlaka. The other hand maundu ma kanisani na pastor and newe Jimmy asia na ndo ile maya mundu miengwa daktari na pastor na mundu wangai mundu ambati mapasta mtumishi ya disi Jimmy maanisha ndo ndio pastor kwa mundu miengwa anangamona when we say ela we wa umiengwa on which ground ukwatwe balabe kwalia kana o receive bako like you point la the one ula win authority you uta question kila agwe na hii spirit ya confusion na ile kwasia eda mundu ni wako yaweke kintu takiu tondo honestly ngwa umya siake then mundu wako yaweke kintu takiu na nuku kabisa either no konenga choka ande konenga it's not the right thing we itikela nikina ule ni nabe maundu amo osietwe namo na wayetwe namo na kindu chuchu asia cha tini red flag pe andu amo matatona na ikani ni nengane a good example ya David in the Bible. David I king sure na atuma jeshi liko kite na David ni wenda mukawa one of his commanders Bathsheba na mundu usu aina uwezo atuma na mume wa Bathsheba au wawa wata wewe potito bubwe na ndio wewe mume ne wawa ino wekata ndio nazela mapie mundu mundu kunatumia mamlaka so red flags imosi authority ngi too powerful we say there ona ndio siondo ukwika Dr. Jimmy ando matona kwika hata kuibetangana ndukesa hithi ya bunondo saingi witwa habuna maumako kuiwo boya ovyo kuifanya we mundu desperate nicho kitumia ndo matona take advantage mundu uyu muone thiani batewe mfaingondo ngino ndongi kana Jacqueline uno na nigo mundu andu mali to kumanda kana pe limit kana pe level ila your authority boundaries is in a boundary Valitombia we pastor no imbia tuko mania logic
kana yibia to kama ni kuna kutumia akili ya kwa la yako sia kutumia akili kama na u kilogo na niki tumia akili onela yako sia ile sia wale tumia akili kwa siri na kindu kingi pe sei ningi mwenenda masei ningi duka amini mundu yoyote kila mundu mudauti mudauti kila mundu duka yike kanini tunde none chutumi siana bigi sirepia siko mawa sirepia oni mangos na ndo Messi mundu yoka ba au tembelea asima kunao asima iko na yambe kuyika na 1 2 3 ekwiko na kuya kawe weta na kuene mundu weta watavinya date kila kana ila date kila unyikana na kilichu na undu kwasi andu nyini makuye na meva na ngo ya wana mundu nuameni aume mundu kila kindu wekiwe na ndeso ta mundu wekiwe ya Eugene tumido ona tu university the people lo twenda kwa chief nulike ni zijiga na wenda kwa chief nisema kile akiwa na pengine nyoka nisikiu twenda kwa chief waandika balozi ili kizoka college na andika balozi chief ayo thenia ai mondani kwanza yenda kwa mboko na nyawathola winago unakonda asoma degree Yesu wathola wewe ulo ndo mtabi but Jimmy wane na kindu kimwe kikwikika now today we wase vinda you are chief or you matukoni ndiwa nisi udhinika muno kuima kukwata basari withia to MCA mamadhini sekuku nondu metumia ma chief nikenda makwate kumandanganyoni wa gutoi muna wese ithia mundu mukandiwa atwikie yatumi wondo pata ili tenondwa kwatia manini masiana siake na isu ni utumi muthuku wa ukumu na mundu usu no mustake buni bangwenda tukwate nondu ni sindu sikwikika na kwaje kinje na hiyo wese tunene tukathi nese twasya mundu atumiola uwe wake wosiao be uwe wako siao yutu ndi vandu ama tusiaite nese wayu we asima tumio matinyo tumio kumuona ni kwitha ningu siaite ni kwitha we no nino asome thisie ni kwitha utwetwa kwa kana utwetwa ni mwana kwa kana ni kwitha wina yutu musiayo ni ndi wandikiwe ayoko ni asimu ndumie na kusaiso ni ndo kwenda barenje na ndo na musala mwingine ndeye kuelewa aikwa ni wese ni nyano siye ni wese ni nyano somethisia we osuwe nawo so ni ngwenda muno musaisa witu kadha ibu musina we musai tafadhali saingi twitha twina kielelo kisiola tunena na siana na ila mutu neni na especially tondo nuwa we ba school fees uyasi why make ona no na ndiye ba school fees kuni kutumia mamlaka makunai tamosiai tiwa na kungi wese thia ku excludiwa mawiyane twase mawiyane twase wa Mutongo TV wese thia kwa project uyi wandweka na maybe nuo tona kweka lakini ndoi wandweka niko ku frustrate kiakili uyambia kwa dongi no nyenyeke nikenda ukwati onenga hard time it is very bad akini vibaya akini vibaya wekende kudokuta kwa mundu niwe sio mundu wale kona ndi kweko ona ngi tutabawa okay we mind it fit we da kitio tilote na tabia musia siane kana whether wese we also tebo na wevo ndokwa na no wekala either we are wevo na ndwevo no kekala na they know so that we na go kusukumete it's not permanent na be ndimo ya mukamba ya siabala ikagwa tiwe wabaloka alafu kindu kingi Jacqueline no sio andu mama nekana ni wale rutumia eleta wisdom kana oe wana mundu ikwenda na authority authority we tumionzia nzio yo reason nake that's another way kulizo nake ndo kwatumia utundu kwa huyu alikuwa anataka mimi simpatie ndio ikeu ule opeana nuaje vya wapi wewe tumia midomo eleze mweno ule opeana wewe zino kiveticha maana kiveticha kuniki sio utumela guilty yani unatumia guilty ya mundu kila mundu ndio yake mwenano wewe unokimna yuko na mbaka you ndonya dawa nyende yu ni unenga na nizitambia yu no kwa yange umekuya na kwa na uo
Aye. No ngotanya ke. Lakini usinonzelema elango kuya. Wale tutumia wisdom. Tuketa attitude. Wale kutumia wisdom uona science aya andu angi noenda mito tayu ukaite ona judges ayo Ukumu mainya mito pe andu mindie jela umuthime jela undu matumia utundu withi wayona mundu uziwe nunenga wango na kumbina pandu pona nona ulo kutumiwe unena agenesa umwe utumia wisdom sasa naona hii case vile imekuwa ni tumenda pesa bingi tumina kina ngama nongeka always ndukeka you promote corruption no ani it's a wisdom there's a thin line wisdom kutumia uino bungu nondo wale viva prison kana adongi mepu nondo ilmonizie manga judge na ake aseni kutumia chao authority line nayo ngo winge ningo kwa chabala ukwasi ai unyenyeke pe binda yo tumia akili ukenyibia na we binda yo tumia akili ukebetengana nondo patu ina yulu wandu mecheo andu meno kumu mundu ino kumundu endo bishana nage ne do mwago kangie kana we nibia lakini you payalama bikita hii kwenye vene kwetekela kelo kwenda kutumia wisdom being ample ndukendo we arrogant ati nene ngodi kusikata nini uthi musikata kwa landi na mabeste make kana gambia taja mambo yani nitanyina no kila bana ambia kwa siku ya ni skata MP kwa senator na kese ninkina na governor you maisa ni ya mesa you lantia bunu niwe ona makathe kama yase kana ambie no kwelewa uyi betanga naye kana winivya lakini kwitikila yukwelewa kila tukunene ani kwitikila nondo pe kingi we andu metikila maundu nondo tikwenda ko pe ame kuiwa mate miunda ukyobo thewe na kuwi wendiwa niwa kwiwe miunda yaku ni yose we muse waku akwa na pastor ikwe ni ngubodhe ngukonya ni nonye in the spirit world ni otie naku nimeana tukona nini TV ni mayasi ganya ndonge balawe nese nini na yataja madina me general nyende tunene yando asu desperation Lilia ni hapo nondo ma youth ingi mekwata ni desperation makeri cha maundu ni matailite but time pays patience pays sorry kumisi yani kuiba lakini kusembe ya maundu nondo uiona dunia tete kuthela uni uyambi yako akikekwa jesi kekwa nenesi yubwe kanando mikethe me desperate muno ithandu mamuika twibundisha kwitikela mondo ndo mailie one day at a time omonde Monday woni wakatatu akanedile wakatatu Monday see Tuesday na wana misha menda kutwa muno akambia kunenga stress anienda uyono na ali akwiko nienda anakwata uyono next year ngetha ulawese ugetha kono ulawese corona yako kanu na kwambia yoko ni mathina mandu ange so twithe tukitete kuibanga na in a situation where we ready for anything Alex tukata kuongela bandu tuna klasi ya mundu ni accept situation elazivo edandwe na buyani edandwe na mbesa edandwe ya po situation yisu metekele nekenda utone kwiyepushana na depression kwa andu pia meyo wani maundu tasu mundu akasi imbikia mwiso nataka ku commit suicide na vitu kama hizo so nekenda to avoid all those things twetekelane na current situation unaende bwana kila ni manane kana ndekala ida hiyo ya kwebinda na sio wa matunda makuabika thina ndumina ukitao dhamasia ukitao nyamasia ndumina ukitao nyamasia thina ndumina ukitao nyamasia na Yesu onanua komanie na satani yana nzambi yo muyai mazimu ebia yeno ayitwike mukate Jackie na mwanda no men authority tafadhali ala mwende na kuseke mbeleki yasumwe no ukumusu ungami principles yenu mwiko the end mwambia kunenga na suggestion sia utundu na sia muko si heshima nundu ilangu katuike umbe wabu ndio nenga ndaye nundu bado no kaumabuche one chuchu na neke nunga me wenda ona mwana u akoka ambithie bubu
imagine ya isla the same situation with ya mwana wa mundu ungi Kioseo. Dr. Jimmy twimino kililia andu ame in authority mundu atona kwikata kwitethia nundu byangime ubika bandu mundu akaku threaten ukizethia na kuwa no akumine no tutona itethia hata we soko mana na mundu in such a position Pe governing laws kana pe mayor ila yipo na mundu ako threaten no mtwa no muskata police station na twi kana utavya mundu ngi we high authority udhiu ni usio kulia kukilela maundu mundu akilela maundu ni okomea musiaisia witu ni wewe na ni kwacha ni wasoma kindu ni na Mr. Alex Lilian Ndonge Dr. Jimmy Motonga na kwa nitawa Jacqueline Binya and on them na position ya Ukumu please tukue Ukumu suna ndaya ila ya ilete adhimikai